lenkosi ku-2020 sibingelela abazalwane kundawo zonke kumagumbamane omhlaba. Siyabingelela abantu bakaNkulunkulu, sibingelela ama-leaders, spiritual leaders. uNkulunkulu obeke ensimini yokushumayela the fivefold ministry abakubo abaholi bonke. Siyabingelela kakhulu egameni kaJesu. Sibingelela umnikazi webandla uNkulunkulu qobo, sibingelela Trinity of God, uNkulunkulu izindodana, umoya ongcwele. Siyabingelela kakhulu bazalwane ku-2020 nami ngusine phasanyembe nje ngibonga uNkulunkulu aqala ku-2021 singazange siqale kahle unyaka. Ngibuya nje ukuguleni bengigula isimo se-COVID-19. It's a very serious disease esikhona, a pandemic affect umhlaba wonke. Ngiyakusho lokho abazalwane siqikelele endaweni zonke sikhona ukuhlonipha imiqathango nemibandela kohulumeni. Siyabulala sikhona nathi singabaholi esifrontliners uNkulunkulu asibeke ensimini. Siyasibamba, asinamuntu omdala nomuntu omncane nomuntu onganani, kodwa nje ngoNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu ukuthi-ke nami ngibuyile egquleni ngiyaphila. Ngisamthanda uNkulunkulu ngwabonile amandla akhe ngigula angenzele wona umusa. Kumusa kuyifavor, is favor upon the favor. Siyabonga kakhulu bazalwane, anginasikhathi esiningi esikhona namhlanje nami ngijuthe nje ibandla le-Devoted to God Ministry. Sizobuyela kusimo sokuthi-ke siqhube iy'nkonzo zethu ngokwama social network, ngokwama platforms akhona, media platforms, after the president has just announced the lockdown level 3 and other restrictions that are related to that. So which means that as a church we have just agreed that ubukhulu baNkulunkulu ubandla bethu nabo konke kumele kwenzeka kwazi ukumiswa ukuvala kweindawo zokukhonza. We can still proceed. That is why siyaqhubeka nokushumayela, siyaqhubeka nenhlelo zethu njengebandla lokuthi siqhubeke esishumayele kuma social network. It's a first sermon esiyenzayo, it's a first service esiyoba nayo nationally ezibandla kaNkulunkulu. Sibonga abazalwane asebakhulumile eqaleni basithula ubufakazi, the messages abasiphe wona, the praise and worship esitholile, umkhuleko wonke. Sibonga abazalwane bonke sinabo aparticipate kulama services. Bazalwane, my sermon soqala 2021 akusisemoni ezoba inkulu kakhulu, kodwa noma uNkulunkulu ubeke something enhlizweni yami emile ngikhulume ngayo. Siyokhuluma ngento elula, sifuna ukukhuluma isihloko sami enginaso sithi khuthalela ukuziveza uthembekile kuNkulunkulu. In 2021 it's a message I want to put across kubantu okanye kubazalwane baNkulunkulu. Khuthalela ukuziveza uthembekile kuNkulunkulu. Yes, ake sibuke kancane incwadi lena izotholakala encwadini zikaTimothy. I think sizobuya kakhulu chapter 2, the gist of the sermon will be there. Verse 14 and verse 15, that's where it is. But kubalulekile ke sibuka kancane ukuthi ke ubani obhala le ncwadi obhala incwadi kuTimothy. uPaul uyena obhala incwadi ezimbili ayibhalela uTimothy. Ubani uPaul, ubani uTimothy? Bible liyazivezela ukuthi uPaul yena ngokwakhe uspiritual father sika Timothy, uyena ozalwa uTimothy ngokukholwa kumission yakhe. When he was preaching, when he was doing propagating the gospel, uPaul uzuza uTimothy endleleni. So lento isikhumbuza into yodwa bazalwane ukuthi ke kunabantwana esiyobazala endleleni njengoba sishumayela izwi likaNkulunkulu. So noTimothy naye uzala uPaul ekukholweni amtholile. So there's a strong relationship between uPaul kunye noTimothy. Banobudlelwano obukhulu as a spiritual father and a spiritual son esikhona. uPaul uveze enye into mawuloku umlaka akhuluma noTimothy kule incwadi ezimbili ayibhalile. Uthi Timothy mntanami, uthi Timothy my son, my true son. It shows you the strong relationship abanayo ngoba endleleni sizuza abantu. Into elimaza thina njengabo baba noma ngama spiritual fathers o njengabanikazi abajutshwe ukulwana ukubuka amabandla yilokuthi silahlekelwe abazalwane esibazuze endleleni, singabi ne-relationship, simgcina uzona umzalwane simmukela kundlule lapho ukuthi wenza njani kujeni yakhe ukumukela uNkulunkulu. Asikunaki kakhulu, but uPaul today usikhumbuza ibalance ayistrikehayo in the relationship kubazalwane bathola endleleni. Timothy after uJesu avukile ethuneni wanyukela ezulwini, uqala abapostoli abayishumi nambili abanye bamukela uNkulunkulu, abo Paul bayangena endleleni. Then
Timothy bavela kulesikhathi leso sokumekela uNkulunkulu. Ubani uTimothy? Igama elithi Timothy iBhayibheli isitshela ukuthi ke igama elithi Timothy lithi honor to God. So uPaul uyamazi uTimothy ukuthi umuntu usuka kuphi naye. Mangizothi uPaul uyamazi ukuthi uTimothy usuka kuphi naye. Ake sibuke le nto relationship. Ngifuna nje siqale ngayo just a small background ukuthi Paul, Timothy had a very strong spiritually and a solid background. Ngoba kubalekile ukuthi umzalwane mangabe somukela umzalwane masohamba ngendleleni ubuyapi lo muntu, what is the background abuya kuwo. Simukela abazalwane bamukela uJesu njengosi nomsindisi, but the background ababuya kuyo iyaba affecta ngoba izo image in the process. Bese lo mzalwane simbona uyawa akawiswa ukuthi akamukelanga uNkulunkulu, kodwa uwiswa ukuthi la asuka khona kunezinto ezingaza indaba ye spiritual background is very much important kubazalwane. Sibuka nje uPaul athi kuTimothy mayekhombisa ukuthi umazi kanganani lo mzalwane as his spiritual son. Uchapter 2 second Timothy uchapter 2 uPaul uveza nansi into kuverse 5, ngikhunjuziwe ukukholwa okumana kuzenzisa okukuwe okwahlala kuqala kunyoko khulu uLuisa. There's a background. Uyamtshela ukuthi ayikhombisiwe ukholwa anako uTimothy okwaqala kunyoko khulu wakhe, which means there is a background from the family, a connection. Unyoko khulu naye abese ekholweni, unyoko wakho abese nawe usekholweni. So masimukela abazalwane mina sibheka ukuthi a background laba kuya khona ibalekile ngoba i spiritual father uyaconfirm uPaul the relationship nokumazi kwakhe umzalwane. Lento yokubuka emakhaya ngoba umukela umzalwane ekhaya abakhonza ezinye inkolo, ekhaya abaningi background abanayo ukholwa kuko, lento yakhe nguye yedwa onayo. So you find a kind of umzalwane on a Sunday is good, uyashumayela ukahle, into emenza bomzalwane kuba sesontweni ngoba mayisekhaya ayikho lento, nomoya womzalwane nomoya kaNkulunkulu ekhaya abuya kulo kukhonzwa ezinye izinto, akukho konke lokhu. But Paul is confirming one thing to Timothy, uthi umazi the background abuya khona, that builds the solid background of uTimothy esingakhuluma ngayo. So the first letter uPaul le ayibhalayo for uTimothy iveza a responsibility anayo. Bazalwane sine responsibility njengebandla emele siyenze. Uya outline konke ukuthi aqine ekholweni, kodwa iyodwa into ekhona kuPaul mayekhuluma noTimothy. Into ekhona ukuthi lo msebenzi amele awenze wokumisa ibandla, wokululeka ibandla uTimothy, ukuthi aqhubeke nokushumayela ivangeli. Ibalekile lento yenza uthi into ayoyenza uTimothy kuyomele abheke into eyodwa. In chapter 2 verse 1 uthi wena Timothy mntanami iba ibutho elithembekile lika Kristu. Ibalekile ukuthi ayoba ibutho elithembekile lika Kristu. Uthi mayefunda uverse 2, lokho ukuzwile kimi phambi kofakazi abaningi, lokho kubeke kubantu abathembekile abazokwazi ukufundisa nabanye. Lokho okuzwe kimi njengobaba wakho, yenza iqiniso ukuthi uyalimela ivangeli njengomntana kaNkulunkulu. Ukuzwe kimi ngidluliseleke kwabanye abathembekile, nabo bayokwazi ukuthi bafundise abanye. Njengoba sisebandleni, lokho esikuzwile samukela uNkulunkulu asimele njengebandla. It's a first responsibility anayo. Asilishintshi izwi laNkulunkulu, asiguqoku, asilidayisi ivangeli. Kumele sime evangelini. So in this chapter uqala kahle kuma steps amtshela kona ukuthi ke ikuphi amele akwenze. Uyaqala lapho umnika 3 yezinto. When you go to verse 2 umtshela lokho ukuthi ke akuzwile enze njani kuko. Umention 3 things. Uthi uPaul ku chapter 2 uthi agakho osempini olibala izidingo zokuphila kwakhe. In English version uthi be like a soldier, you will soldier on izinto ngoba kushuthi ke ngoba sizongena evangelini kufana nabantu abasempini. Uyeke wayisho uJobe indaba asikho yini empini. So no Paul utshela uTimothy lento yokuthi kumele abe yisoja
which means mayesempini kunezikhali amele benazo azobibamba ngoba endleleni kaNkulunkulu kukhona izinto ezizovela. Asikhumbule sibila kancane emumva uPaul ukhuluma kahle noTimothy ukuthi amqinise ngoba bese kunama false beliefs akade akhona, kunezifundiso ezingcolile eziphambene nezwi kaNkulunkulu. So uyamazi uma ephuma ayoshumayela kuzoba khona izinto ezizomvimba endleleni. Yoba khona abanye abafundisa okunye njengoba sikhona nathi njengebandla siyashumayela, siyafundisa, simukela uJesu, simukelisa abantu ivangeli, kodwa kunezifundiso ezinye ezivelayo. So those false beliefs kumele yena njengebutho likaNkulunkulu, njengebutho likaKristu akwazi ukuthi uTimothy amelane nalezo ifundiso azohlangabezana endleleni. Uthi be a soldier, asikho inempini la uzobe lidingo zethu kwazi ukuprotecta. Okwesibili uyaqhubeka ku chapter 5 ku chapter 2 uverse 5 uthi futhi nxa umuntu encintisana kaqapheliswa engancintisananga ngomthetho, which means esisevangelini Timothy, as you go out there will be a competition outside there. I-church compete against other churches, other people abama-understanda uNkulunkulu. Bekunabafarisi, kunabathelelisi, kunabonke abantu. Nathi ezisiqhubeka nebandla, ezisiqhubeka nokushumayela, kunabanye abantu abaku-competition nebandla likaNkulunkulu, hayi nebandla li-devoted as such. Those are things ezisiqhubeka ngazo, kodwa nebandla likaNkulunkulu. Unumber 3 uthi uverse 6 kulezo ezintathu amqaphelisa kuthi uthi umlimi osebenzayo kufanele ukuba awamukele ini izithelo. So njengabantu masimukela izithelo zokukholwa, abanye abantu abajabuli. So masishumayela sidecide ukuhamba ngokaNkulunkulu, asiblessa, asibusisa uNkulunkulu, ayibusisa ibandla, abusisa abantwana bakho obazelwe ngokamoya, abusisa abantwana bakho obazelwe ngokwenyama, abantu abajabuli. Kanti wena umukela izithelo zokushumayela ivangeli. The 3 things amtshela zona: be a soldier, ngoba usempini, iba umlimi ozokwazi ukubona izithelo ozoyiwina okanye ozoyithola kubendleleni. 3, you'll be in a competition. Understand the competition, there are rules akhona, but wena umele ibandla, akukho okunye okumele, umele ibandla likaNkulunkulu. Nanku-ke okubalulekile bazalwane, siya kule ncwadi le engifuna ukukhuluma ngayo kulonyaka uqala u2021. Nayo uPaul already ukuvezile ingqinamba uTimothy ayohlangabezana nazo endleleni mayisashumayela. Nayo into ayishoyo namhlanje inhliziyo yami ilele kulomlayezo, bamba lokhu uzophumelela endleleni yakho ka2021 usahamba kujeni kaNkulunkulu. Nayo into ayishoyo, sifunda uverse 14 ngoba bongavela kulo chapter 2 wonke mawumbheka usumcwashisile ngezinto ezizovela, the discussions, the beliefs, the other denominations, ukuthi azothini nabanye abantu bayokwenza njani, into ezingamuyisa endleleni, izinto ezingaba ama-obstacles ekukhulekeni kwakhe asazohola ibandla, azoshumayela ivangeli. And ukhuluma an experienced man. Paul was an experienced man ngoba lezi zinto uya kuzo akhuluma ngazo ubuya kuzo naye uyibambile endleleni wayibona. Siyafunda izwi lenkosi uNkulunkulu alibeke kakhulu enhlizweni yami. Sesikhulumile ngale ncwadi, kodwa nawo amavesi amabili uNkulunkulu awabeke kimi. Incwadi kaTimothy wesibili uchapter yesibili, naku uverse 14 ufundeka kanje: bakhumbuze ngalokho. Ikuphi abakhumbuza ngakho? Yilezi zinto ayikhuluma ngazo mobheka from uverse 6 to verse 8 okuyizinto zebandla emele zenzeke, okuyizinto uNkulunkulu asithembe ngazo njengabazalwane, njengabaholi bebandla. Uthi bakhumbuze ngalokho, ufakaze phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi. Ake sifunde bangalwi ngamazwi. When you look at the version esikhuluma ngayo iEnglish, uthi bangakhulumi ngezinto ezingananzuzo, which means non-profiting issues. Bakhumbuze bangalwi ngamazwi. Sithula ubufakazi phambi kaNkulunkulu, asiqophisane nabanye abantu, asilwi ngezinto eziyize, asilokhu sidebate. So as a Christian you avoid ama-debates, unspiritual
spiritual noma izinto ezinganako uNkulunkulu ngoba oribandla kumele limele ubandla likaNkulunkulu lingameli izinto lingaqolotho okhuluma kahle ukukhuluma kahle ukuthi ke umzalwane ongekame enkundleni zokuqolota azokhuluma izindaba eziyize when they say anything ngokukholwa kwethu they say anything ngebandla bakho anything ngobuzalwane bakho wena umela uNkulunkulu bakho umela ubandla uthi okungasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo discussions that are not going to assist you in any way you refrain from discussions that are unbiblically. In 2021, I want to give you an advice mntanami. Indezikuwisile endleleni ukutholakala indabeni ezingakufuni umntwana kaNkulunkulu okwakho ukume sifundisweni sezwe kaNkulunkulu ukukhulisa ukukholwa kwakho isidezi yokuwisa isukutholakala ukuthi namhlanje umntwana kaNkulunkulu kodwa ubonakala kuma debates uhlangene nabantu nikhuluma izinto ezingenanzuzo eziyokuwisa wena ekholweni umena abantu abaskillful abantu aba-experience kule field yokukhuluma indaba zezwe you want to go there and participate ukulibale izinto zikaNkulunkulu yamema u2021 usaqala hamba uyoyikhulisa udle umqulu udle indaba zaNkulunkulu people ozohlanganisa nabo abantu abakhuluma ivangeli eliphilileyo uthi uPaul kuTimothy bakhumbuze labantu oyabazuza endleleni ngiyanikhumbuza nami bandla kaNkulunkulu ngiyanikhumbuza bandla le-devoted ngiyanikhumbuza abantwana bami baholi ngiyanikhumbuza ukuthi in 2021 you've wasted your energy wadebateana kuma-debates namhlanje akulimazile namasikazi enhlizweni yakho ngoba ungene kuma-debates angakufuni as we start 2021 asiyokhuluma indaba zaNkulunkulu athi okuPaul mayekhuluma nebandla laseRoma athi yeke inyawo ezihamba ziyokhuluma indaba ezinhle zikaNkulunkulu go and check today ukuthi wena indaba ozikhulumayo indaba ze-good gospel noma you are busy wasting your time with those things. Siyandlula uverse 15 Nime lapho uverse 15 2021 ngathi ungangizwa kahle mntanami la uhleli khona ngathi ungangizwa mzalwane wami la ngikhona ukuthi ke nangu uNkulunkulu angibhule empilweni yami kahle hle ila isemoni yami la ngikhona uthi u15 mayebhala uPaul khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. In 2021 siyosho lokho mzalwane wami uthi khuthalela zama usemandleni akho whatever you are doing uzamula ukukholwa for the past years ulokukholwa uthembekile yini kuNkulunkulu. Hallelujah. Uthembekile kuNkulunkulu na khuthalela ukuba iziveze wena kuNkulunkulu uthi yekela abantu ukuthi bathini uyivezile kubantu basho izinto ezirong ngawe but khuthalela ukuba uziveze ayolungisa indaba yakho nokukholwa kwakho ayolungisa indaba yakho noNkulunkulu siyayibona yakho nebandla lomfundisi nebranch yakho na yonke into wena uthembekile yini kuNkulunkulu. uNkulunkulu obona ejuleni uNkulunkulu okubona singakuboni ukuba wenzani wena yini okwenzayo siyabona ugqoka kahle ijoyini yebandla uyastasha wenza wonke ulove esontweni awenza izinto ezirong phambi kwamfundisi kodwa ngabe kuNkulunkulu uthembekile yini. Ngilo nje umbuzo wami enginawo esihle esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Na umlezo wami enginawo kini bazalwane sengizovala ukuthi ku2021 if you were making ama decisions sikhathela ama decisions abazalwane abathathayo amasha every year kodwa ekugcineni uthembekile yini kuNkulunkulu. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Mawufunda incwadi yeBhayibheli kuMatthew uchapter 6 uverse 1 athi kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu
ukuba nibonwe yibo. Funa ningabi nomvuzo kuyihlo osezulwini. So mawukhuthalela ukuziveza uthembekile kuNkulunkulu inomvuzo lento. Kodwa mawuzofisa ukuthi ubonwe ngabantu noma unikela ubuko abantu noma ugqokile ufuna ukubuza nabantu ukuthi isemoni yami noma imessage yami nizwile yini okwenza bangakuncoma abantu and they say nothing about that. Uba ne problem ngoba wena awenzelanga uNkulunkulu uyisebenzi esihle sona kodwa awuthembekanga kuNkulunkulu uthembeke phambi kobuso kwabantu. Asikwazi ukuqhubeka nabazalwane abashumayela kahle phambi kwebandla abacula kahle phambi kwebandla kodwa emakhaya la ababuya khona bangabantu abangamahlongandlebe abantu abangahlonipha abazali abahlonipha emphakathini bashumayela kahle ebandleni banomoya ongcwele kaNkulunkulu banesimo sokumsaba uNkulunkulu phambi kwebandla. But kuma societies where they come from emsebenzini la basebenza khona abantu babazi bangabanye abantu kodwa ebandleni phambi kwamfundisi phambi kwebandla abenzi kahle. Kodwa inkinga yodwa ukuba umuntu onikana umvuzo uNkulunkulu. So mangabe singabuyeli siyothembeka kuNkulunkulu siqala 2021 bazalwane asiyothembeka kuNkulunkulu sinkosi sambile kabe endleleni asenzanga kahle sibuyela kuwena uNkulunkulu 2021 sicela ukuthembeka kuwena ibandla lizazi izinto ezenzile kodwa lazi ukuthi abantwana bahle singabafundisi sishumayela kahle kodwa bazi ukuthi endleleni kunezinto ezimbi esizenzayo ngoba sijethi ibandla alisiboni singagqoka ijoyini silaqala khona iyabukhola kwethu discipline iyabuya lapho. Asikhuthalele bazalwane ukuziveza sisebenzi ezinhle esihambisa kahle izwi leqiniso. Izwi leqiniso liyoba iqiniso njalo. Asicompromise ngevangeli obathenga abazalwane. Asithenga abazalwane ngezinto. Asithenga abantu ukuthi ke wozani kithi ngoba singcono. No, sikhuluma izwi leqiniso. Athi obhala kahle uPaul mayekhuluma ukuthi kuyo incwadi kaTimothy uthi abantu bonke baze bafinyelele ekulazini iqiniso. Kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu lokho ukuthi asikhulumeni izwi leqiniso. Izwi leqiniso lesikhulula abazalwane bangcwelise uNkulunkulu Baba ngezwi lakho. Izwi lakho liyiqiniso. Kulonyaka abazalwane our ministry imele into eyodwa our mission imele into eyodwa ukuthi asikhuthalele ukuziveza siyisebenzi eyithembekile kubani kuNkulunkulu. Sihambise kahle siqondise kahle into eqondisiwe into straight engabi namagwinjigwinji. Umsolo umzalwane uyambona isimo sakhe into ezenza soleka asiyeke bazalwane sambe kahle ibandla lethu liyoba lihle uNkulunkulu uyothokoza ngathi uNkulunkulu akathokozi ngengcebu ezingenzi kahle. Siyabonga into eyodwa uPaul mayeqinisa uTimothy nami umoya wami usonqiniseni njengebandla umoya wami njengabaholi ukuthi umholi akahole ngendlela ibandla laNkulunkulu. Umzalwane agenza umsebenzi wokuba umzalwane besibandla libuka umsebenzi elimisela wona njengebandla lingenza umsebenzi ibandla elingenza ayisuke emapulpiti ayisuke emabandleni bese abazalwane bakwazi ukuba relationship nabaholi. Abaholi abahambe bobuka amabranchini abo babuka abazalwane njengoba sikule ministry esikuyo siyalusa izimvu asizazi izimvu. Uqikelile kuPaul lokhu sibukile ukuthi uTimothy umazi from where and endleleni uyakwazi ukurelate to the life kabantu kaTimothy. Yilowo mlayezo wambazalwane ibandla laNkulunkulu liyohamba kahle uNkulunkulu uyokubusisa ukukhuluma kwezwi lakhe sisazokhuleka bazalwane bonke siyabonga ku2021 noma isimo sinzima ngaphandle noma kuhlasela ukufa kubhubhane kodwa nishinto yodwa khuthalela ukuziveza uyisebenzi esihle esihambisa kahle izwe leqiniso kodwa uthembekile kuNkulunkulu. Nkosi yomusa yokusikhuluma kwezwi lakho sizovala amehlo babongcwele siyalibonga izwi lakho liyaphilisa. Yebo Baba liyaqothula nomlilo oqothulayo. Siyabonga Baba sakhulume ngalo izwi lakho Baba. Gcwalisa ke Baba ukukhuluma kwalo Baba awendlebeni zabantwana bakho lingatshontshwa usathane selikhuluma izwi lakho Baba. Siyabonga njengoNkulunkulu wethu simthembileyo Baba nasi sizwe sakho Baba siyaphupha ubhubhane sikhala kuwena siyakubani singayi kuwena njengoNkulunkulu
uNkulunkulu siyabonga amandla okuphila siphewana uNkulunkulu Baba siyakhulumisa lakho la Baba kuba sikhuthalele kuba isebenze ezinhle eziyohambisa iqondise kahle izwi lakho leqiniso muhleke wena uNkulunkulu Baba siyabonga igama lakho elingcwele mana njalo njengoNkulunkulu phakathi amen and amen.